voin hi kumsang ni som ni le pali January ni som panga ania tuntuma hian Manipura thu thar rang indo chi alote akai noi kan ngai thale dona tuntuma hian in enge kan ground reporter te hne na tang kan ho tu te hne na tang kan ngai thak dona hriat lowa ai kan hriat tur chu Manipur hi zo na thak le mei te te ni kum mei ni thuma tang khan an buai kha ania ti hian hun rei tak thila kal renga ei zon na chungchanga po supply an mu na ber hi Imphal kong pui hi ania tuntuma chuan apinga Mizoram atangin chakhai sang lak lu ania harsat na sang an tok don ti te po kan hriat pui angaya arei to viau na hianin an tumangin thila kal bik lowa aton hianin engemo buaina tharla mi aom renga mi pui te poin arei deuh tang hnu hian kan chol sananga kan ngai ven lowang kan ngai ven sui lowang ti te po lo oma chu kan ril ru aron tharor le sela tin an chanchin te po hi ingai ven thar leng utin kanin ngen masani otuna chong kapu hne na tangin voin le ni zante zanin zantir lam thlenga ning chu ta Manipura thu thar sang ngai kha ki lo tu mang u miang ole ama saberin kan chanen ngai thatu zo fa khowela omzong zongpe in zawain za na le du sakna chibai karon bu masa che oni ei Manipur zo fa te kan chen na district mun ranga kan chanchin kan riat ang te kan han puang le anga ama sabira chuan more lama kan trananga kan lo ri theida na chuan he ni som panga January samni somni le pali thotan ni ania zanin thlai dar nga ve la tang to khan Manipur more muna hianin buaina aso sang le ta a buaina ronin tran dan hi tuna more han du tan tir ton tir ti mai la ADC office bula hianin Assam Rifle Hovin duty post har siam antuma elaya duty post an siam ani chuanin Meitei Police Commando hopo an duty vele ngei don ti ka hiat sa ania Meitei Police Commando te jinga po ama atang to in kan lo soifu thin to a Police Commando ho jinga hian arambai tengol le Meitei lipun Meitei ram noi mi te po Police ang chia in thuamin silai ral thuam nen an omve zela ni ti kan hriat awangin helai hun Assam Rifle duty post an siam turhi ini zofa Manipura ompetan ahim don lo ani ti hriat ania chuwang chuanin zonu ho hi anin ko khomani min lama tang to a hemin na hi an lo tan to ania voin lama sipai hovin khatia ti le an han tum khanin zonu moria ho zong in ko khomin helai muna duty post an siam turhi an dang ta ani Tapi khan mitam tak khatian kalta ka chuanin kuki in piting no pala ho tu te pani pu Philip Khong Sai le pu Hemlal Mate hek te pani po hi chumi huna chuan an vakal ve a chuta an vakal a chuanin hei Meitei Police Commando kan ti te po kha an ron thleng ve ta a an ni pani pu Philip Khong Sai le pu Hemlal Mate hi Police Commando ho khan an manta ani an ni ho hi ko ni kum kalta October ta a tuna more a SDPO kan ti mai chingtham anan ka sum ta kha khami ka sum na nen in kum kai khanin an ni pani po hi rin sel an lo ni ani mela chuwanga kan han riat theida na chuanin chuwanga man chu an ni ti thu te po kan lo hiani kha nu ho khan an du lo lu tu kha Police Commando ho ku ta tanga kan ho tu te pa ni kha chu tlak tum kha an ni na satakin khati khan an in ti buaya ni khata khan tu na Meitei Police Commando ho khan
silai an met buak ta ta chuanin pi thing nei lam mate kha akhu nuaya hianin akhu pa hianin silain an ka sakani hei wanghen buaina so sanga pi thing nei lam mate hi BSF ho MI ruma ta chuan enkol me kani ti thu kha kan han khiat theite ania kan han khiat theida na zel chuan zonu mi hoi sen tak te ho hianin tuna kan ho tu te pani hi Meitei Police Commando ho kuta tang hianin chu lak chonge ni ro se ti in Assam Rifle ho ne na poin na setaka norna an siama wangin tuna kan han khiat theida na chuanin anni pani hi Assam Rifle hovin Police Commando ho kuta tangin an la chuaka tuna hian Assam Rifle ho custodiana an omani ti kha thukan han khiat thein nung ber chu more contact a chun chu zong chu ani tin hei adot le a chun Nimin Lam Khan Manipur Chief Minister Biren Singh a chuan tun ma dewa Meitei mi pali ka hlum anni kha rambai tengol mi pali ka hlum anni kan ti hau tak kholin khalai muna mi thi te kha an chung khat leina te kha Biren Singan moturin aron kala an ina te kalin a in mupui hlom ti thu kha kan lo hria a tin anni ho kha chu engtin nge anin bia ka engthu nge a soipui ti ero zong kan khelo ane ei nimin lama po khan kan puang to a Meitei ram noi mi ho reng hi chu kan lo hriat dan a khanin keini zofa te ne na indo turan local rim hianin lo nei vika hetia ron thok hi annia indo na huna hianin ni tinin cheng sing khat an hlo ani ti te po kan lo puang to in ka hria a i hliam te an to kani chuan an hliam dana zirin sumpek bel annia thina te an lo to kani chuan cheng nuai som lumanin an chungten an mubokani ti te po Nimin Lama Khan kan lo report to bokin e kan sei to bokin ka hia a tin hei mundang chanchin dang kan han hiat le pakhat chu tuna IRB som le som pakhat natura nikum kumkalta le amkum masalama e Manipur IRB tura recruitment board an lo siama mi sang hi vel an lo lakte training na tur asama ti kha Meitei nu hovin an do dala amaro ni zofa Manipura omte chu Assam lama an training center a khan an thleng vek to a Meitei ho ero zong mani khua a mani rama training center om na rengin engwangin nge mi rama an training ang helai muna pange imfal muna an training turani tia an lo nor kha ania amaro chu voin lama thu kan han khiat dana Meitei ho zong po voina khan tho na pani in Assam lama an thleng khavek to ti thu kha kan lo he bokani tina dot le a chuan tuna Nimin Lama po khanin voi khat chu kan ron puang to a sabung kho khuno kan ti tuna zaingang pok pi nei lam tuna khamen lok nei zayungang pok pi le khaben lok in kar khang lai kha ania tuna sabung kho khuno wan ti hi khalai guna Meitei ho wina Assam army ho duty post ka in omatul love in hi engma atang kai na lo in na ring chung po in zo ku ki ho win an du in an du hun amin ron kap thia chiwa gam dang ni ho hi helaya tangin in son chuak to ro utin meira pai vi ho khan an vanorani ti kha pa mi thleng kha Nimin Lama Khan kan ron soi to a army ho po in an thini na tur lo ani ang atiangin Meitei nu ho kan lo hlap rep ani hela kan amia thei da na chuanin mi pariat lai khodam to ina an phurlut in enkol turin ti te kha thung hong chanchin kan han khiat theite chu ani maya tuna yani
Home Minister tele Assam Rifle Army BSF he how tu zong te khiat turin morea thil kheng hi how tu ten an report to a an han riat theida na chon Prime Minister beng kheng turin report hi Home Minister nen tin sipai how tu lal zong khang ho ne na khan more buina chungchang hi an thlen vek to ni in thu kan lo dong bok ani kha zanina Manipura punrang ranga chanchin kan han riat thei ang kan han report thei te chu an ni mai alo mom thin lu tu ke